Ušao u seniorskom nogometu i to danas vidimo sve češće i češće u modernom nogometu da mladi igrači, znači 16, 17, 18 godina igraju u seniorima. Da li možda možeš objasniti što se to promijenilo u nogometu da se to sve češće možda događa, možda nešto, ili imaš nekako mišljenje o tome? Pa da, je, pa sad, koji je glavni razlog toga, ja sad stvarno ne znam, da li je to samo određeno neko povjerenje trenera u tom trenutku koji prepoznaju u tom trenutku neki određeni potencijal kod takvoga igrača, sad koliko je to jako često, velim, sigurno da u hrvatskom nogometu možda je rijeđe nego vani, sigurno da ovdje kod nas igrači moraju proći malo neko veće onako trnje i kamenje do možda nekog pravog seniorskog iskušenja, kroz neku možda treću ligu, drugu ligu, što je po meni zapravo možda i najispravniji put, jer puno puta se zna dogoditi da gurajući u vatru tako nekog mladog igrača možda odmah na najviši rang natjecanja on se izgubi, pa izgubi se možda i taj njegov talent koji bi bio možda izraženiji da se išao nekim postepenijim putem, tako da velim, vani je opet druga priča, to su vrhunski klubovi, to su igrači, znači, iskenirani od glave do pete, znaju se njihove mogućnosti, on se u startu procijeni ili nije i nikoga se ne gura u vatru bez razloga. Ne. Sad, velim, to je sve stvar kluba, stvar trenera i naravno igrača koji možda su sad u ovo neko novije vrijeme možda psihološki stabilniji nego što je to bilo prije i spremniji možda odgovoriti zahtjevima seniorskog nogometa nego što je to bilo ranije.